Ka Green Tech Foundation Meghalaya haga kendai yayong kala penlong da ka jingaki hakmat sekretarian bat penbenaru ya ka jingaki syak tengan baklembu put ban penpau persya ya ka jing pulam jong ka sarkar ban pensange ne pelait ya ka jing pentre kami ki projek kam jungok kai perthei hapo dolenong lumpong deng hapung umyam ngim thau ya kinu ki jing kulmar ne penthut ya ka shong sup shong shngan ni persya jor ya ka jing penjot ya ka maryang halumpong deng ong chairman ka foundation uba H Bansiodor nonglang haba banjur baga kinhun kladap tho ru syaka sarkar jela bat ya kenduk ru ikibor badikmi uba Bansiodor ulabu jingkeli ru ya ka jingkam jingki bor sarkar bakinoy ki kila penthut ya kalit kawan ki kali da ka baong kumno kin kenno engi bangi penthut ya kalit kawan jingki kali lapen yang ki bas hangne Henry Kilakino engi. Ka foundation kayeng persya kerpang ya kajingte ya kata Umyam Resort and Spa hapo dolenong lumpong deng da ka penpau kajing sungkya halor kajing ta ya kamaryang. Ngim persya ya ka project Henry ngi ong ban pelat ya ka lumpong deng na ka project namar kadan hapdeng jong kapung Umyam bat kumno penmanra iki machine he bat penjat ya ka dolenong bo jingkeli uba Bansiodor. Secretary General ka Foundation uba Ritre Lingdo ulaong ngilapha ya ka dorkas ya ka sarkar bandawa ban penduk no ya ka te project ngim shimla dawa ban pensange habaro ka jaka ka ba Henry akar Henry tang ya ka lai penrio akar ka bala ai hadoblan nong lumpong deng chairman ka Foundation umahamru baka jing syak tangan kan beteng wat lada un syak kem syak set patok kinong ya ki persya ikla dawaru ya kajing pentik na lingba kajing tho na ka sarkar ban pun kut no ya ka project bat ya ka kontrak ha ka dolen nong lumpong deng at ba ka sarkar kampat ai shangi da kajing tho ba kila weng no ya ka project bat ya ka kontrak na lumpong deng ngin om ken ria na ka jaka ula benram mentah tang ba kata ngi egi jing stadium woman are ka tourism department kadang don sa arspaan rupong rewakas kata ge jaka hantai umde yu syu bagi don syu ka jaka ngimong bangim sya egi ni ke project hendrai ngiong bayu udaw lenong lumpong dang uba pi ki media menin pila saki ngiwan ban ring da ki drone si pengi udon ha pedang jong kapung myam kumno bilai pan pen klamding tu kumno bilai pan ti gendang tu kumno bilai try ki ke heavy machinery sang tu kumno bilai try kata noise pollution nang tu kumbang ila da trend menin ngi po yang tu kisim ki har nang tu katno ngi pangnut kitu giding kelai klam nang tu tengi ngimong ba mentane lano la shai ne kunom noro ndrikat pangimpat yo until and unless the government give us in return that they have withdraw the project and contract, they have call off the contract in Lumpong Deng Island, we will not move from here. Ba katungi la persya ya ka jingwan lam kata ka project kapan penjot di Lumpong Deng huteng. Iklam semyang bat span bor nang nur nang ni nang tai klam ya ta ka wei pat kalin tiru. Deng ya ta kalin tiga bak baik ka bakoj ila pha lupa suar tu siti. Saka sarkar bagian pendam bat weng no ngim dawalut yu tau hundru ekar ngi dawatang yu tau lai hundru ekar ubaki ai hapa Lumpong Deng Island de hang ni mentaka singiru iklam khot iklam pensit pajba hiru ban yami pajba wan ngin yami ngin yatur ngin yakendari kakit iklam pensit ino ru iwan tang mengilangut kum ni hang ni baru nong yalam barang ba jongi chairman jongi ulong belak kloy ban sa tangan sa jingit na bentakan ka project Si kalong kum ni mo ngan bataya pi ni obstruct mano kumno mangi kani ka bos menta pi kiwan penyang ni la blok kan ni ki keno yangi baik mo lada ki yakran ya ka permission nyim dai shu badang yakran ban ngin dong pan permission ngila da pha jing tho ko mau ya pinadu menen kong ngila da bi kendu i ka bedai ban kendu ka jingwan nang ni menta kalong indefinite strike ka jing sya tangan ka pamarwe junga bat kini kinong yalam ki belawan ban senran lang yanga ni don yu pajba menta da ki sau san hajar ni ong yu pajba syong kan ni jing ya ki ejong ni bu ning kong yu oblai jakmat ling bagi jing duai bagi jing ngai ki jong ni ka jing ya ki ka bajai jai ka balong peaceful ni mong ki kinong kersan ki jong ni bangin penmi ya ka huri hura ni ong menlong jai jai kumbang itip baro yu Lumpong Deng ni pangnut ni snow kya du kata bangin du yu tai kamdon kano ka jing ya ki hang ne ka ban ong ben kulmar snong ka ban wara ban create law and order ya kata ban shining kong ngila kran ni ki pulit hang ne ru yung ba le ka pa pile Hep yang ni ra hai ru, lada pira hajil ru, jing syak tangan kan sedang na patok kan mau, lada pi kira yang ni mentanang ni
bantap kapok patok kajing syak dengan hunger strike indefinite hunger strike kan sedang mentah kasngihi na patok bat kumbang ong yapi kan ne kajing yaki kajong ni hinumla ban penja laban pensengap menoro lada JIA ka state government kadiban shim dia kajing kepli We're studying on protocol, we're studying on constitutional rights. We're studying on constitutional rights. Under Article 9, we have protocols, we have constitutional rights. That's a public speech as far as constitutional rights. No one owns the public land save from Pongdek Island. Jisha tengan kan sedang napatok mentah kasih Samla yung jay penrew penyoi yang tak inong yalam nam tak ri bekerja penrew nam tak mariam Malaysia galai lai yang baik ki kampung yang baik ki kampung dengan orang kata oh yang ni ya Apa kita ini kita sih nak kita ki. Nilai kita caci ini nak kapatok kata ini mentah kajubab yupai pak mentah yang mentah ingin jadi dari kejai penrew yang harpang yang jungi siten kasih hingga ini lap hang ini kampung